سبيل دون ما توقف وكان إذاك من الكبار بعد بها وكان ذا أسرار فانتفع الشيخ به مكاتبة ولم تقع بينهما مخاطبة فأخبر الشيخ بموته فقال أنت الذي ترث مالي من كمال فكان ما قال له وبشره بما الزبيدي به قد أخبره جوني أما عالم ما بقنا سيدنا الشيخ تجار مكة المكرم مدينة المنورة وجاء سيدنا الشيخ تجاني يتيم الكعبة سود الكعبة ويتيم سود الكعبة ويتيم مكة المكرمة في الشوال لور سوال وللور هم تراب في سنة 70 توفر غني يا ردي دوبي تيمدر اتشافان دي جيتت duuɓi ujunere e temedere e capande je e jiiɗi wona o fokkinno koye duuɓi ujunere e temedere e capande jeetati e jee joni wadde lawol ngol o waɗi hen hi o wi Cheikh Tidiane yettima suudu ka kono duunama ta waɓɓufin o wi o tardani o tardi o waɗe lawol hitani o wi dunema o wi o daƴaji ƴiita o waɗe lawol he hitani ha o immi ko capanɗe jeeteje o yettoyi capanɗe jeeteje o wi dunama ta waɓɓufi tawa tiniti o waɗɗon hi ay jiro waɗi tiniti hitani wa jaa Cheikh Tidiane yettima wadde mbiya dunama ta waɓɓufin ko alda e dengi dengingol tan ko alda gono tardugol kay o yawa jaa o ari alkaabata suudu kaaba fi shawwali e nder lewru humtora fi sanati 70 taw fergone yaara e duuɓi capanɗe jeetati e jeeɗi caggal ujunere e temedere dunama ta waɓɓufin ko alda e dengi dengil kana laatima izzaka tuma nde Cheikh Tidiane ari makka nde laatinoma minal kubbari e waliyaɓe ba'dun yoga biha ene makka yoga e waliyaɓe nene wa kana on waliyu laatinon za asararin ko joom sirruji o tawi ɗon ceerno joom sirruji joom kawisaji o tawi ɗum to makkatal wa kana laatima izzaka tumade seydina Cheikh Tidiane yetti makkatal laatinoma ba'dun yoga minal kibbari immorade e waliyaɓe mawɓe biha ene gonno e wuro wa kana on waliyu laatino za asararin ko waliyu joom sirruji laatinoma de waliyu joom si wiye Seyyidi Ahmadul Hindi Ahmadul wa kana za asararin ko joom sirruji ceerno kuncana fantafa ash-shaykhu Cheikh Tidiane naftorima bihi oɗon ce kono mukataba tan ɓe bindodille to Cheikh Tidiane yanimo face à face fantafa naftorima ash-shaykhu Cheikh Tidiane bihi e oɗo ce kono mukataba tan ɓe bindodirle to o ari ha makkatal muka kono wiya Cheikh Tidiane siwle Cheikh Tidiane ar ɗon taw ceerno yettima e martaba yindirta e tagore Allah ɗum tagi walam taga yanani mo haɗabatun kaldigal baynahuma hakkude ma ko lettre ji ɓe bindodi e nder koɓe bindodirta le fa akhbara cheikha o haalni Cheikh Tidiane bi mawti wonde ko maayo ko ɓooya haalni Cheikh Tidiane won ko nde ko maayo e nder hen kadi fa qala o wi an Cheikh Tidiane anta alladi ko an woni on tarisu dontowo maali kala ko joginomi min kamalin e timman kala ko joginomi e waliya ko an ronta anni mbiɗen o yiyani Cheikh Tidiane noon omo jogino noon tara buye ɓe gondi foti duuɓi 40 ko on no wata lettre uji ɗum tagi nde o windi oɗo lettere on wiya ko Cheikh Tidiane rontatam te on tara buye ko kañum ɗamino rontude ceerno mum tara buye wi ala an ceerno min mboɗo wonde ma ɗum duuɓi ji ha 50 ɗe gondi ɗo oɗo koɗo immo mara yetto ɗo toon mbiya o wi ala ko min jeeyi sinno ko min jeeyi kay afam nen ɗo ko kañum tottami ɗum wona min feccata ko Allah woni pe akhbara cheikha o haalni Cheikh Tidiane
بموته وندكو جوغردو فقال وي شيختي انت الذي كو ان وني اون تاريس جوغردو رونتودي مالي كلا كو جوغينو من كمالين اتيما فكان لاتي ما قاله كو حالنو كو نون تيغي وون شيختي يان رونتيم kono hade makko maayde kadi wa basharahu o weltiniri shakti bima e kan hala az-Zubaydi woni Muhammad ibn al-Hasan kad akhbarahu bihi ko halno ko wana on wino la budde tudri ko makama sha on ne kadi wimo non wa basharahu o kadi weltiniri woni Ahmadul Hindi bima no kan ha az-Zubaydi o ceerno biyeteɗo Muhammad ibn al-Hasan qad akhbarahu ko habruno Cheikh Tidiane bihi ba'da fi'li hajjihi al-mabrur wa sa'yihi hunalika al-mashkur rahala lil madinati al-munif لكي يزور روضة الشريف فزار خير من له المراهل جبر له وزل للرواهل ثم التقى مع رد السمان قطب الزمان الكامل الإرفاني فأخبر الشيخ بكنه حاله وما يكون منه في مآله وقال للشيخ أئم لتصبغ فاعتذر الشيخ وما له صغى وأذن القطب له فيما طلب من عنده وكل ما فيه رغب وبعد فعل حجه المبرور شغل لشيخ تيجاني قل حج جباد وسعيه شغل ودي سعي مكة هنالك تو مكة المشكور من تعالى nde o waɗi hajju makko ha timmi rahala o hirnani o fewi madiyatum lil madinati wonande wuro almunifatu ɓamtiw holko no wiyo madiyatul li kay beele yazura o juuro ar rawdata sharifata rawda annabi o wa baada caggal fi'ili nde o golli hajjihi hajju makko almabruri jaɓaɗo wa sayihi caggal nde o waɗi yaadu makko hunalika to makkatal almashkuri taw ko yaadu mantal rahala o hirdani lil madinati fewdi e wuro almunifati ɓamtiw li kay beele yazura o juuro ar rawdata sharifati rawda annabi o omo manta annabi sallallahu alaihi wasallam o wi fa zara Cheikh Tidiane juurima hayra ɓurɗo moƴƴude manno on neɗɗo almarahilu lofuuji jibat mo ene taccane lahu sabu mum kala mo lofu ene taccane sabu juurade annabi sallallahu alaihi wasallam ɓuri wo zullilat mo ene elte arrawahilu geloɗi lahu sabu juuroyade kala neɗɗo mo ganduɗa geloɗi ene elte sabu annabi sallallahu alaihi wasallam ɓuri kala mo lofu taccante sabu juuroyade annabi ɓuri kala mo ngeloba eltante sabu juuroyade annabi ɓuri sallallahu alaihi wasallam fazara Cheikh Tidiane juurima fazara hayra ɓurɗo moƴƴude manno on neɗɗo hayra ɓurɗo manno on almarahilu lofuuji jibate ene tacce lahu sabu juuroyade kadi wa hayra ɓurɗo mo manno on ne zullate ene elte arrawahilu ge lahu sabu juuroyade kala mo lufuuji taccante sabu juuroyade kala mo geloɗi eltate sabu annabi sallallahu alaihi wasallam fazara khayra man lahul marahilu jibatu wa zullata lahul rawahilu summa caggal ɗum nde o yettima detul muna caggal nde o juuri annabi iltaqa o hawri toon kadi e waliyu Allah goɗɗo kawniɗo ni ɓurɗo hay Ahmadul Hindi yahawna iltaqa o hawri toon ma arrida wondude e ceerno belaɗo biyeteɗo Ahmada Sammani Ahmadou Sammani wuri e oɗo ceerno sanda Ahmada Sa o ko qutbu zamani ko khalifa zamanu makko alkamili ko ceerno timmuɗo al irfani ganda nde o yi Cheikh Tidiane ceerno bawɗo kasu so yi neɗɗo tan o andata gurdam mum so yi neɗɗo tan o anda gurdam ko bawɗo kasu annana ko wiyete kasu ko ha ilmul ka omo wawi ɗum omo foori ɗum so yi neɗɗo tan on wawi andude gurdam makko fofo aha
nde o yi Cheikh Tidiane o waɗani Cheikh Tidiane kaso fa akhbara cheikh o haalni Cheikh Tidiane bi kunihi haqiqa haalihi alhaali nde o yi Cheikh Tidiane tan o haali inde mum o haali to jeeya o haali ko waawe jangde o haali to inni kadi o haalnimo wa ma yakunu kene jogori la minhu e Cheikh Tidiane fi ma alihi to wattandimo o wi Cheikh Tidiane ko ɗum dañƴa ɗum dañ ko ɗum jogorɗa dañde ɗum jogorɗa ne woni o wonnani listuga fa akhbara cheikh o haalni Cheikh Tidiane bi kunihi haqiqa haalihi alhaali Cheikh Tidiane ko Cheikh Tidiane dañ kadi o haalni Cheikh Tidiane wa ma yakunu ko jogori la minhu e Cheikh Tidiane fi ma alihi e wattandimo nde o wili Cheikh Tidiane tan ha o haalni Cheikh Tidiane kawisaji tigi tigi o yiɗi wonde noon ceerno Cheikh Tidiane o yiɗi wonde ceerno mum kono Cheikh Tidiane jaɓata wa qala o wiyani li Cheikh Tidiane a im ar ñiɓɗo ar won almudam li tusbaga beele gooɓeɗa aɗa manki gooɓede seeɗa noon arɗo mi tarbinma mi wonma sulu a im ñiɓɗo li tusbaga beele gooɓeɗa fa atadara Cheikh Tidiane gantini siko ene ɗamini ceerno ɓurɗomo laabi temedere e ɗamini annabi o wama saga Cheikh Tidiane oñanaki lahu ceernagal makko fa atadara Cheikh Tidiane gantini wama saga Cheikh Tidiane oñanaki lahu wonande ceernagal makko kono noon omo moƴƴi noon wa asinal qulbu ceerno o sakkiti lahu Cheikh Tidiane o sakkiti Cheikh fima ɗalaba kala ko Cheikh Tidiane ɗaɓɓi min endihi ko jogi wa kullama raghiba fihi e kala ko Cheikh Tidiane reɓɗiɗo makko o sakkiti Cheikh Tidiane o ɗawani ɗum hay wa asinal qulbu ceerno o de a ha o yamiri lahu wonande Cheikh Tidiane i wonnoon Cheikh Tidiane ne weeli sakkil ɓaade sa hokkimo tan heɓat wuude ngam ko ha wona ceerno fof ko ha ceernagal makko so seerumu Cheikh Tidiane se seereɓe Cheikh Tidiane sene konte tan o haali ni o dañani martaw almuɗo barkinɗo ɓe barkini tan wa asinal qulbu ceerno o yamiri lahu wonande Cheikh Tidiane fima ɗalaba kala ko Cheikh Tidiane ɗaɓɓi min endihiɗo makko wa kullu ma raghiba fihi kala ko Cheikh Tidiane ɗaɓɓi min endihiɗo makko يا معربا ليس لي في غيره أرب إليك آلت تفسي وانتهى الطلب نقول له جمل ننكو جمل سيدنا Cheikh Tidiane كان Cheikh Tidiane إمه مكة إن في مدينة وني يمدي نقول جمل يا معربا ليس لي في غيره أرب إليك آلت تفسي وانتهى الطلب وي إيه هذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم وي يا معربا إيه ما هاجم إيه ما هاجم أن ليس لي من الله عرب هاج في غيره سوانا أنت مدينة المنور من الله تون هاج قد سوانا أنت إليك كتما أن النبي على كاتودي التفسير قد قد نيمي فوف سمي يتمام أن النبي من دون هاج قد أبنو فوف إليك كتما قد انتهى هاتي أدل بكال قد أبنو على النبي صلى الله عليه وسلم سمي يتمام دانغلام غسي سمي يتمام قد أبنو غسي يا معربا ليس لي في غيره أرب إليك آل التفصي وانتهى الطلب يا الله صدق الله فاتح صلاتي يا صلاة الفاتح نفس به دون ما توقف